Halo teman-teman, kita sedang berada di persawahan nih teman-teman. Coba kita mencari mainan yang terbawa arus nih teman-teman. Nah kebetulan nih ada aliran air nih teman-teman. Coba kita mulai pencarian teman-teman. Ada apa aja ya? Ih, apa nih teman-teman? Wih, dapat bebek teman-teman. Widih, dapat 2 bebeknya. Widih, kita kumpulin aja teman-teman ya. Oke, kita taruh sini teman-teman. Yuk, apa lagi ya? Bah, itu apa tuh merah-merah? Apa nih ya? Coba kita lihat teman-teman. Wih, apa ini? Kayak pocong bentuknya. Wih, ondel-ondel pocong teman-teman. Ondel-ondel pocong warna merah. Oke, kita kumpulkan saja sini teman-teman. Ya. Coba kita cari lagi apa lagi ya teman-teman ya. Ada apa lagi ya? Apa ya? Coba teman-teman. Wih, jalannya kayak ini teman-teman. Apa ini teman-teman? Hitam, warna hitam. Pocong teman-teman. Wih, pocong hitam teman-teman. Oke, kita kumpulin lagi teman-teman. Ya, wih, main tuh teman-teman tuh, dapat banyak tuh. Apalagi teman-teman, coba, apalagi teman-teman ya. Ada apa lagi ya teman-teman ya? Wih, widih, apa ini teman-teman? Wih, ondel-ondel teman-teman. Widih, ondel-ondel polisi teman-teman. Wih, keren teman-teman. Oke, kita taruh sini teman-teman. Kita kumpulkan. Oke, wih, dapat banyak nih teman-teman nih. Coba, widih. Oke teman-teman, sampai sini aja pencarian kita. Jangan lupa ikuti terus pencarian ondel-ondelnya. Jangan lupa di subscribe teman-teman. Assalamualaikum.